wabarakatuh. Raqad aina yasukun wali taibata zarfata isukun fataitu ila bibi sada ya qalbu warifqan salli ala Muhammad assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah qalbun bil haqqi ta'allaq wa bi ghairi ta'allaq yabki yas'alu khaliqahu fa'tahu al-wahyi fa'ashraq Iqra ya Muhammad assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah raqat aina yashamqan wali taibata zarfata isqan fa'ataitu ila bibi fa'ada ya qalbu warifqan salli ala Muhammad assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah ya taibatu jituki sabdah li rasulillahi muhibbah bir rawdati sakanat ruhi wa jiwaril hadi Muhammad ya taibatu jituki sabdah li rasulillahi muhibbah bir rawdati sakanat ruhi wa jiwaril hadi Muhammad assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan